aku. Apa tu? Apa tu? Kenapa takut? Kita cuma nak suruh beli rice puff rice stick kita je. Nak tahu tak? Double Happiness keluarkan bundle rice stick rice puff kita. Beli 10 rice stick, macam-macam flavor ada. Dapat lagi satu extra yang macam ni. Flavor jagung. Beli 10 rice puff kita. Macam-macam flavor ada. Dapat pula yang macam ni. Perisa blueberry. Bukan tu je. Kita ada juga 10% off dekat dalam sesi live kita. Sampai bulan Mei saja tau. Jadi apa lagi? Cepat masuk live Double Happiness sekarang!